desio le tekuo Jesu yakumagio desio le todi iduade o llega todo el queracuo te ganja kiana waganu tutikona konduku odo le kwa Jesu to ekura ekoduku uniamuone nakenaga muno goro imwe Ovega tuge tugakene oneithi tuture matwire ginya Ngai wahire mwana wake nguo yake atinde augamaki Tondu yethurire niguo athambie Jakobu na akiuga rũrĩrĩ itonye mũciĩ Haruni araika ĩndĩ nĩatire hinya wake na akiuga nĩ kũcwo rungu rwa thĩ harĩa me iria-inĩ inene igwĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩiyũrĩirwo iria na muoyo gĩthiro nĩwe kĩrĩma kũrĩ bũrũri mwega wa gĩkeno kĩerũ ũrĩa ũgatũũrwo nĩ arĩa makoima gũkũ thĩ mehumbĩte wĩigana wa gatũ ĩnire gũkũ thĩ nĩkuonekete aira arĩa mekumbũra atĩ Jesũ nĩ mwathani na ũrĩa betũrũ ni ciana cia Ngai ithiaga imwe na ũgĩ ndũnĩ kũrĩa aingĩ marũmĩrĩire gĩkundi makiugaga nĩ watho marũ ngoro-inĩ ciao matirĩ mwĩhoko mbere na tũtũ twao tũitaga ndeto ta maĩ kwenda Ngai ũmenyange nĩngenaga mũno nĩwe tondũ nĩ ũnjĩkaga wega endai irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa gĩthiĩ ona nguo cia kwĩhumba
na guone ya gwe ukebegia egidi getiga ore muthenya ona utuko erera wega maitho maku nĩ mabaranga ndingĩhota gũgũcokeria wega waku Mwathani no nĩ ndakũhoya tũmage mũno kainaga matu-inĩ nĩ tũkainaga nĩ tũkainaga matu-inĩ nĩ tũkainaga matu-inĩ hamwe na Jesũ matu-inĩ hamwe na Jesũ matu-inĩ tũhũre rũhĩ matu-inĩ tũhũre rũhĩ matu-inĩ tũthiũrũrũke matu-inĩ tũthiũrũrũke matu-inĩ tũheo thũmbĩ matu-inĩ tũheo thũmbĩ matu-inĩ tũheo thũmbĩ matu-inĩ tũheo thũmbĩ matu-inĩ tũheo muoyo matu-inĩ tũheo Ngai wa magegania Ngai wakwa thikĩrĩria inyuothe mũmũrĩtwo nĩ Ngai mĩnyamaro ĩrĩa mũtũga gũkirĩrĩria kũiguaga atũma ndigĩkeno kĩna gĩkeno tigĩiko Mwathani acokio thũmbĩ ndĩkĩra mũtwe nĩ gũkirĩrĩria Paũlũ nĩonirio arĩa mekũũtoria arĩa magakorwo hĩndĩ makaheo thũmbĩ na nguo oiki na maheo rĩtwa rĩngĩ gĩkeno kĩnene gĩkeno tigĩirwo Ererio nĩ Mwathani hĩndĩ acokio thũmbĩ mũtwe ĩria kũu tũgathiĩ gũtirĩ maithori twakenanĩra na macia yothe nĩ kariganĩra no gĩkeno gĩkeno kĩnene gĩkeno tigĩirwo Ererio hĩndĩ acokio thũmbĩ mũtwe Paũlũ nĩonirio arĩa megũtoria ũrĩa magakorwo magemetio makaheo thũmbĩ na nguo yoiki na maheo gĩkeno kĩnene gĩkeno tigĩirwo nĩ Mwathani acokio thũmbĩ mũtwe nĩ gũkirĩ ndithikĩrĩria inyuothe mwamũrĩtwo nĩ Ngai mũtũga nĩ gũkirĩrĩria gĩkeno kĩnene gĩkeno tigĩirwo acokio thũmbĩ Endi Paũlũ nĩonirio arĩa mekũũtoria nĩ makenetio makaheo thũmbĩ na nguo oiki na maheo rĩtwa rĩngĩ kĩnene gĩkeno tigĩirwo acokio mũtwe endi gwitũ kwega nĩ matu-inĩ endi atheru twatwaria gwitũ nĩ matu-inĩ gwitũ kwega tungatĩri mwatwaria gwitũ nĩ matu-inĩ
gwito kwega yendi na manewa hinya wa Ngai na manewa agũthigũrũ kahota gũthiĩ mbere kahota gũthiĩ thutha mwena na mwena kũrĩ ndũrĩrĩ ciothe ĩni mwena na mwena guo ũtoria wa Ngai witũ nĩ wa ũtoria wa Beti witũ nĩ wa kahotaga gũthigũrũ kahota gũthiĩ nathĩ kahota gũthiĩ mbere kahota gũthiĩ thutha mwena na mwena kũrĩ ndũrĩrĩ ciothe naguo mwena na mwena Bwana pewe sifa. Bishop Wangojiri amepata revelation kubwa sana. Akatupea na Bishop Mwangi ya kwamba tumeomboleza pale ya kutosha, na ingawa hawa sisi wa kanisa moja, wameamua tushikane sisi wote na waibaji hawa wote tufanye mkesha mmoja kule pale kanisani CFF. Na kwa hivyo date tarehe 5 December, in 2 weeks time. I feel in my spirit kukufa sio kushindwa. Hatujeshindwa hata kidogo. Dada wetu alikuwa dada wa imani, na kwa hivyo wadada hawa, watumishi hawa wa Mungu, Pastor Paul ako wapi, wamehudumu madhabahu moja na yeye. Nitaomba wamwekee msalaba, alafu kisha tutaomba ombi la mwisho. Wow. Kunao tumaini kubwa kwa wale wamelala katika Kristo, kwa sababu siku itafika wataamuka. Bwana pewe sifa. Wangapi wote wako hapa mumesikia ya kwamba siku hii, maana nimeambiwa ni saa ngapi? 8 minutes to 6. Tumepatia msichana wetu, mtumishi wa Mungu, siku yake ambayo ni ya heshima. Kwa watumishi wa Mungu walikuwa wengi, watu wa kila aina. Tunashukuru sana. So ningetaka tuombe, alafu tukisha omba sitasema neema, kwa sababu ile nitaipatia wale watatuongoza kuwekea nini? Kuwekea maua. Is that okay? Baba, katika jina la Yesu Kristo, kama vile ambavyo mmoja wetu ametokea na ufunuo ya kwamba kama kigosho ambayo tumeipata hapa, tarehe 5 tutapata ingine. Naomba Mungu wa Israeli, ile siku tumeipiga muhuri ya kwamba tutalala usiku mzima tukikusifu, kuonyesha ya kwamba kukufa sio kushindwa. Na Mungu wa Israeli, ninaombea watu wote ambao wametusikia karibu na mbali. I pray for a covering of protection in the mighty name of Jesus. Na mwathani ni twahoya gutire mundu ukurumirirwo ni gikuo thiino hari ritwa ria Jesu. Gutire mundu ukurumirirwo ni murimo thiino hari ritwa ria Jesu. Ni ndarathima andu othe Ngai aria mwathani marathondekire nyumba ino ya Beti, aria mwathani merutire na njira nene, marathime na kirathimo kia matuine kiria gitongagia, kiria gitongagirira kieha, kiria gitarehaga maithori. Ni twahoya mwathani uturathime ithuothe, ona tugikinyirira kurikiriria ni twagucokeria ngatho. Ni wega Jehova, kuri andu mwathani njui meguthie kundu kuraihu, ona kuri angi magucoka Amerika, twamahoera mwathani
umahumbire na utugi na wega waku thiini wa ritwa ria Jesu. Ni twakwambararia ni tondu wa family twauga ni ndathime ni wega Jehova na ni thiini wa Kristo Jesu twahoya ona twetikia. Amen. Amen. Tunampatia kalamu wako. Okay, asante. So thank you so much. Tutaenda kuwekelea maua na kwa hivyo tutapatia askofu na kanisa lote kwanza. Hiyo utapaka mama wa Ngojiri tafadhali, utashika askofu wote, viongozi wote wa kanisa tafadhali. Tutaenda the other side. Tutaenda the other side ndio tu moyo wega nibisha tafadhali. Yes, hapo ni sawa. Familia tafadhali, tuko na familia ya upande wa Tash na upande wa Prophet Kanyari tafadhali. Mr. Gitau. Tash. Yes, pande ile tafadhali. Tash. Thank you. Maua iko hapa. Prophet. Wengine tafadhali. Ndio watu wa picha wakae upande wao. Wengine ni akae ndani. Ile ya prophet iko wapi hapo? Yeto. Ngoja kidogo. Pengine ya upande wa Kanyari. Thank you. Leta hiyo tu. Ngoja. Bado. Leta tu. Thank you. Upande wa Prophet Kanyari. Leta ingine ya watoto. Sky. Ndani Joy walete. Thank you. Tuwapatie Dani. Sky. Tawekelea kwa niaba ya mzazi Shosho hapo. Shosho naweza wekelea kwa niaba ya mama. The brothers and sisters wengine. Teko ya Shosho Elder Jerry. Yes. Tukipasa. Shosho Areto. Shosho dia. Pole tu hapo. Kahora. Mr. Kama ujiandae. Kahora. Pole tu. Kahora Shosho. Kama unaona nigetha mrega. Mheshimiwa Sabina. Brothers and sisters. Wabeti. Kujeni na hiyo ingine. Mheshimiwa Sabina. Hapo kuna maua bado. Hiyo ni Brothers and sisters. picha Shosho tafadhali. I hope picha itakuwa sawa that side Sawa. Thank you, brothers and sisters. Maua iko. Shosho kimaliza. Brothers and sisters waje pande hii kwa sababu ya picha tafadhali. Zunguka pande nyingine. Thank you. Zungukeni pande hii. Sawa. Najaribu tu.
Ngoja picha. Katoa shoshojira. Kehoro bisha. Pita tu. Thank you. Yes. The last two are for the committee. Yeah. The last two are for the committee. Kamiti Karango. Watasimamia Mheshimiwa Sabina aletewe maua yake hapa kwa niaba ya Political Club. Yana hiyo maua. Hao ni brothers and sisters. Wangelini kama wanaekelea hapo. Leta hiyo kwanza, hiyo ya Mheshimiwa. Thank you. Sawa, tutatoka. Wale wengine ambao hawajapata tutawapatia hizo cuttings. Asante. Hao watu wengine ambao wako na cuttings, ambao wako na maua, kujeni tu tupande pamoja. Familia wamemaliza. Asante. Tangazo tukitoka hapa. Okay. Tukitoka hapa tunaelekea kwa ile boma ambayo iko na tent. Watu wote tutakulia huko, kuna chakula hapo. Ili General Kago ujiandae kwa photo dance. Kabla tupatiwe benediction na askofu. So kwa heshima tukitoka hapa tutaelekea kwa ile boma ambayo mnaona tent pale. Huko ndiko watu wataenda wote. Tumeandaliwa chakula huko. So karibu sana chairman for the photo dance. Asante General Kago. Hao wengine tumalizie tukipanda maua na mtabarikiwa. Continue. Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kwanza kumrudishia Mwenyezi Mungu shukurani, ni sababu ya kutuwezesha. Nashukuru kanisa sana sababu ya maombi ambayo mmekuwa naye. Hii mambo yote imefanyika ni sababu ya maombi ambaye kanisa imeweza kutuombea, tukiongozwa na bishopu wetu na wale wengine. Zaidi ya yote pia nataka kushukuru kamati ya Blue Spring, kamati ya nyumbani, kamati ya boma ya Prophet Kanyari, wote nataka kuwashukuru zaidi. Zaidi ya yote pia nataka kushukuru all the investors na wale watu ambao wamejitolea na fedha zao, magari zao, chakula yao
na nyinyi pia kuja mahali hapa ni kwa sababu ya upendo. Mwenyezi Mungu akaweze kuwabariki na waongezee wote. Shukurani yangu pia nataka kushukuru waimbaji wote from vernacular, from Central Province na wale wote ambaye wako upande hiyo mwingine. All gospel artists, I want to say thank you so much for your unity. I also want to thank the family members who have stood with us and give us permission to do these committees, to walk in your houses, to interact with you, sometimes harshly. I want to say thank you. And the last one, if any committee member, kama umeona jambo lolote ambaye pengine imeenda kinyume na vile hukukuwa unataka, kwa niaba ya komiti zote ya kule Seattle, ya hapa Kenya, ya Blue Spring nyumbani na kule kwingine kote, naomba msamaha kwa sababu ya komiti yote. Zaidi ya yote, Mwenyezi Mungu awabariki waombolezaji wote katika jina la Yesu Kristo, na Mungu awabariki. Asante sana Pastor Paul. Asante. Tuamini tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kuona kwamba Bwana jambo hili limefika mwisho. Jina lako litukuzwe. Ni asante kwa amani izidio fahamu za binadamu ambao umetupatia. Bwana, tumeona mkono wako. Jambo hili Bwana tunasema ya kwamba thy presence was together with us. And this far the Lord has brought us. We thank you, Lord. As we part, we pray that you part us with love and also with one cord that can never be broken, to the honor and glory of your name. Ni asante Bwana kwa kile chakula ambacho Bwana tunakipokea jioni hii ya leo, tunakitakasa na tunakipokea kwa shukrani katika jina la Yesu. Utukuzwe, uhimidiwe milele. In Jesus' name we pray. And now may the grace surely shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Shalom. Shalom. Asanteni sana. Askofu, tutaingia tu hapa. Bishop Mwangi Zakayo utaelekeza askofu Wanderi, tutaingia kwa ile chumba. Hawa wengine wote tutaenda kwa ile tent. Tutakuka tu vizuri kwa gate, tuende kwa ile side nyingine, na Mungu wetu atawabariki sana. Asanteni sana. Yeah. Jana ile ndio yako. Acha ukio mali yake. Asante sana. Aya, uko live bado kameme. Yana short huko. Asante Gachara. Gachara. Thank you. Ikira rwimbo mwana ucio. MC Gachara. Weka wimbo. DJ Gachara. DJ ikira rwimbo nigetha panga hao mabishop waende mahali wanafaa. Asante sana. Sasa toke sasa, tumemaliza. Asanteni sana kwa kuwa na kuhudhuria ibada hii, na asante kwa bishop wetu kwa kazi njema ambayo umefanya. Mungu na akubariki. Weka umepezawa.